دم باش تماشاوانین هجا ام ایرو آسوین ویجا بخلک که میوانی ما مست شاما محمدن شاما جینک کرد گروله که باش دویجا کردی دیدلیزب تایبت ویجا شورشی ما مست تچاوی باشه. هلا سرچاوي مهلا وسهلا. سپاس گو تدرفتك دامه ام ببین میوانی تا ایرو. سرچاوا مالا مشوار بکری کنگی. صعب سپاس. ما مست شاما توک ناسنامه ویجی چاوا خود ناسین. شاما محمد کی؟ نافهم شاما محمد القامش لود يعني جدايك بومه بشترش برهن سدمين مالباتي بشتي از رفع نهام داويكر ام چون شامي برايم الورد خوان تختوري دخوان ام چون ويدا الويدا جي يعني مخطو ماركرش بوز هرم رفع دها وتمام نكر خوان دنا خوان پشتر پشتی 25 سالان زاروکیم چه بون مزن بون ام وگریان قامشلو لویدا آسته کردی و بون از چم آسته کردی سه آسته کردی مخلاص کرن و 10,013 دست بون ما مستزمانی کردی. دسپیکا تگو از قامشلوش دایک بوم باندورا دوره باندورا جواکا گوتلیش دایک بویه لسر هستین تیویجی چه وقتی دست به نفساندنی کرد؟ راستی نفساندن بری هلبستی عربی مشخور المال دكتبان دزارو بوم مقال كي حج وجه عربي ذكر او هلبستي كيف اي جاهليه وانا اي معلقاتها برمج وحس ذكر بري مشي برتوك حوان دن متم او دخوان دن متخصص بن في سمك وانا راستي اما بريم كردي زانن بس ما نزاني بام كردي بن فيسن 10,013 بشتيم يعني أصلي كردي فكرن أسفيري زماني كردي بوم ميجاب أو هستي خواب بزماني خواني در بيتر مكاريبو عن نيزي زماني منو بيتر نيزي كي جياني مبوس كاربم هستي خواب بنفيسم ميجاب كردي داني 10,013 كم جار 10,013 10,013 مدن فيساندن يعني بس من ندوة شاندن كان نفيسي مهانة بس استخوازم كردي بواشي مز ناخوازم عربي بواشي نفشين ويجي قوتا بجارتي هلبست يعني جبر چه نرومان نجيروك يعني تهلبستلو راستي هنك هولداني متجيروك جي هن انا السر برتوكا كي كاردكم از بشدار بومشيد بيشبيركا تشيروكا دشيد جارة از بشدار بوم مد كوفارا جي وشاندن چند تشيروك وانا السر برتوكا تشيروكا خباتيتك بيرانينا يكم اقوت بنفساندني في قريدا شو راستي بشتي لايم شهيد كت من قلكي ايش كشاند بش متخصص زوا هستي خودين مدايكي شهيدة قلكي ايش كشاندن حر موادديت يعني متخصص سر شهيدة دين مسر شورشي بنفيسم ازفي يعني وابو نفيسا مجي وقلمها مبوك برخودانكي وشورشكي لهم بردش من قاز بنفيسم وفا هستي دايكاجي بنفيسم بله يعني جيروكين راست ايغو بويرين بويت دكه هلبست یانش خیال خود راستی بویریک چه دبن از سروادن بیسم تکس آلی کاریه در دورات یعنی سازیه می ریو بریا خسر یعنی واق مالبات یعنی هفجنیتا آلی کاریه دکن راستی سازی آلی کاری ندارم يعني کاری مبخویه از بخوا کار دکم يعني در فتح منی والاهیه ده جبر از ما مستمع وقتی استشتاد بین مزدن ویسم لی مالبات آلی کاریام يعني قل کی دکن هبشینه مشی و زاروکه مشی جار نزدن ویسم اجوار ده بیشم اولو چاواتی ولو خوش بوی ولو خوش بزنرینی واجی دستین خوان هاجیت ما مستعی زمان کردی نه لدبستانت کارد بیانی حال حاضر الافچار سالی ما از پیمانگاه آماده کرنا ما مستعان از سروکا بشی کردی بوم و مدرسي واني ويجي ددا بله تابرين هاني زمان تقو بيمانغا جگر خونجيت بيمانغا جگر خونجي زمان زمان يكم هلبست يكم برتوك قو تنفساند نافي ويناكي
چبو مجاری وین چبون آرمانجا تج دان هواوان هلبستان چبو راستی نهم پرتوکا خود درخستی دیوانا هلبستی بناوی فیغانا دل 48 هلبستی دنه ما مستعرشك باراوي ليفاقر وروبالسازيا وينا آليكاريا مكريه ما مستبشيري ملاجي بيش قوتن جمر نويسان ديه هراركيش مر چاب كريه ونهدر كتيه بجنمه پیمانگاه جگرخوین چل تزیده کرج بو نفساندنا تی کردی بو گوتکار به هلبستی بزمانی تدی تا نها بحث کرده گو مرو هستی خوب زمانی خوبینه جی منی بهتر خوش دبه و پیمانگاه چل زمان زیاده کر لباد راستی پیمانگاه جگرخوین زانستین پروردهی از ما مستبوم تیده دما گتب کردی تفیر بو تزمانی خوناس دکه تزانی کار بنویسه لیده ما تبی درس کردی وانه کردی بدی تخورتر دبه زمان ده یعنی از پی خورتر بوم خوندکاری مجی ما مستی ما بون بیت خوندکاری وینا بون ما مستی زمانی کردی بخوندکار او دما تکلیه بوار دکه و تزمان ده زمانی تجی خورده بید تخورد دبه پیر بله راست دما دانا درسار آستا زمانی کردی ایرو تچاواد مینه بگشتی راستی زمانی کردی پی بره یعنی نکت بواری پرورده دی پشتیت که زمان دکه واری پرورده دی زمان پیش دکه و خورتر دبه چه قیسی زمان کت واری پرورده سال سر در باس یعنی آنا ام خود بین زمانی ما پیش کتی نوک 1013 وقتی ما نهدس بیکر هر به هر زمان خوا خوردک و خوا نوجی دکه بله راستی تلسازیا زمان جی کار کرو ملسازیا زمانی کردی چی 2 سالا کار کری و آنا جیز وگریام سازیا زمان گرنگیا زمان ایرو تشاواد بینه راستی چاندا مرو ناسنامه مرو هبونا مرو وجواك بوينا كردا بزماني كرداي يعني هم دسبك حتى انا دجمن ندهشت وقد خبو ام زماني خو باخفن لي بشتي شورش زماني ما خرتر بوي وداي كما اف زمان باراستن حتى رجعي بله راست نه تشتي قوت بنفسينه يعني جي نفشكي تایبەت ڕێی یان ji hemû kesên xwendekar rê rastî em ji xelkê şardin nivîsin bi ê dibihîze gizanim kurî carna hin ji mar dibe wata vê peyvê çî ê ginizanim lê destpêkê xwînerê zimanê Kurdî dema dibihîze giş Kurdê me giş fêm dikin yanî biçûk û mezin em dinivîsin êşa Kurda giş yek perçebûna welatê me yê serdestiya dijmin e lewaziya Kurdayê هر تشتي ما يعني في زماني أمكارن خو خورت بكن خو بباريس زحمتين قوت دكشين دالية يعني وقت بيجن قواعد الزمان ده يعني جي ده قوت النادة بيف نادة آلي كارية تج كردكشين بسر راست كرنا قوتنان راستی از ما مستمجا نزالی کاریش حوالی خودستین بشتی از دنویسم اجوارد به لیوگر یعنی من خوازن پرسگیری کتیر درکوین شاشیتی ریزمانی تیر درکوین جاری مرو شاشیتی خو نابینه از دیویجم حوالی خوی ماموسته جمر لیفه گرن کابنا شاشیتی تی هی تیتنه بله راسته دنا برا کاری تده نهات شخو ماموسته والعالیه دنجی نفساندن و مال تشاوات ما برا واند وقتی خو پارد که تشاوات کاری يعني باندورا كاريتا لنفساندن انت راستی مرو دما خو يعني تنظيم تيخ دما خو مرو كار حرتشتي بك روجاما 24 ساعت از بقي حرتشتي مرو كار ديد بك مرو كاري درو بك كاري مالي بك دويت مرو وقتي خو بنظمين بيچكي جير مرو كار حرتشتي بري راسته هل بس تا يكي تاش كردس بيكر هستين تشاو راستی آد جار اول من ویس عند حردو لاوكي مش شهيد كتو ايجي ماستر شابال و شادي نل مالبون لجبهه بون اجي رونشتبهم تاني كوكاز من ويس مولو خونو خيالي من شغلين وزارو كيم نل مالبون آد سبيكيم السروان ويس عند ام بقرن مسألة تي خوندني چاوا اوشتر يعني چبو آگو هشت وگر جنور بخوینه و جنور زمانی کردی و زانینگاه و
راستي مدرش خواندني قرية بو قلت كيف مش خواندني ارتهات متخست از فقر خواندني وفينا مخورت بو از كسي باندور ندبم جاري وقتي زرت كتم آسي كردي هن كان دقو يعني مظن بو يوج نفرد خواندني ابدا شرب نتكر شي مراتش برتوكا واز دچو مزدهاتم بلي مقلك بون متخوند المالي يعني جارنا دقياق ازمون ما ازمون هبو اجمال در نتكتم يعني كارين بربو بزمالي وزاروك وكاري نفيسي راستيس دوستي عمجي لغيركي برخودي دا بشتر درفت جمر فكرن الزانينجهي بينجي ما مستاق ام يعني ليسانس بخوينن وجاء كردي بخوينن مخوندنا خو كردي تمام كر ام تشون إني وسبتاجي ام دچون دوام زانينجهي ام بينجي ما مستبون جبوق وجاء كردي بخوينن راستي هناك حوالي ما دفجي بردان جبر دوام حتى ساعات يكدو الدول دوامي بون فتقريان مالن وهريكي يعني كاري واهبون هنكاش حوالي ما دفجي قرية بس حطاج مهات يعني متمام كر وضحزار وبيستو يكمه وجاء كردي بداوي كر متخصص خرط ببند كردي داز وجاء كردي ناس بكم از يعني ديرو كي ناس بكم مادي خوم حطاش مدهات بلاي باللند مدستاندن يعني كلكي خوستاند حطاق مستاند هستي انت شو عندما قلت درشو الزماني راسي قلكي كيف يعني كيف خوش بو روك قلكي خوش بو جاري خوهي من بمرض اشتغلين دقو بشتي بيستو بين صالات خوناخ وخيالي خوات بجي اني وتخوندنا خو تمام تالي راست نهاد دنفساندني تد راستت پر بالي ديشين سر شورشي وجا شورشي اللي تلجيها كيجي بحثا جني قلكيت كي دايك وجن صدمي وي جبر قلت جنت بحث دكي يعني راستي يعني ام جنن دفي ايشا جني ام بنفيسن تشتي بسري وينات ظلم وزور دكشين جن يعني الهم بردج من زماني قد خيل هن جن دبن دقطع ميرادن يعني مير ناهل بخوين ناهل بردر كيفن ناهل شنو هاتنا واهبه حطاش متي از يعني ايشا جني دكشينه از سردن ويس بله راست جو اوتمارا برتوكك هي تبش ارينا فاندا اوتمارا الالمانيا برتوكك يعني هف بش تشابكرن او ما مستقوليستان كان يرش بمرأة خفي شمرقو يعني تبخواز بي برشدار ببه شمر بشين هل بستك متي درخصت بيتشاغي بنافي لوري كارنقو هدار بكن هل بست سرنافي لوري لوري برخي من لوري طورانازي بي لوريك دي درگوشا خملاندي بطولو موريك چوكي مني بي پريك لوري برخي من لوري لشنگالي كشتن جوان سري جيكرن امان كچوبوك رواندن فروتن لسوكو ميدان لوري برخي من لوري العفرينة وشاندن زيتون قشتن ميرو خاتون دخويني دهشتن بري قتكرن غزال وزري لوري برخي من لوري لكوباني كومكوجي فراندن سري ومجي آرين بو فولكان بهيز وفيني دجمن كردومان بو سرخبونا إنسان لوري برخي من لوري لرورشلات دالقاندن رامان گریدان زارو زمان راستی چو ما گمان دایی که بانکر لوري برخي من لوري لبوطاني سرهلدان نسيبيني برخودان گرتن روجنامه وشانخانه بمباران کرن گورستان لوري برخي من لوري واشوكاني هلبستا خمگين هاوار زاروك شوتين خاكا بافو كالان دي جاندا فابون برين لوري برخي من لوري جوان قامشلو دستكدان لجبهة باجارو قندان خوين رجاندن بون باكروان وكا جيفيكان فريان ازمان دايك نما دبيجن لوري برخي من لوري جالك سباس او هلبس تبجارت جبو نافان داوت مارا يان وان راستيم سي هلبس جوار شاندن
وانا اف هالبجات وەک ژنێکی کورد جارایەکێ ناوەندێکی ولود هەلبەستێک تێ بەلافکردن دەچاوە یعنی ئەو هەست ژیان کردن راستي هستن قالكي خوش بون برتوكو كله هف باش دركب وناوي متيدا به بس قالكي كيف خوش بون بي وسر بلند بي پشتی وێناکێت تشتێکی دن وەک کۆڤارێن دن بەلاف متكوفارا جيبريس برتوكا خو درخين متكوفارا ده هلبست وشاندنه ملي كوليني ويجي وشاندنه متشيروك وشاندنه وك شرمولا وك سيوان وك روناهي وك دزقها ولات مبدقل لك عاد مال بيرين اي الكترونيك شي وشاندن هلبست شي تشيروك شي ولي كولين شي تجبو چحتان ها تشيروكي خوك كوميسر هبنكن راستي ما السين سرد خبتم من نهدر خستي هلبستي والسر كاردكم ان شاء الله ويوجي بدودي درك تبيتر جرينجي ده هلبستي يان جيروك راستي بيتر حرش هلبستيتك شما شبر نظام بيتر بيتر هستي خوبين مسكارم هستي خوبين مزمان تهش كيجان هلبستيتك هلبستا نوجان هلبستا وقت بيجن راستيز قالكي حش كلاسيك عندكم بس هلبستا نوجان دنبيسم يعني هن هلبستي مسر موفقة بقافية بس هندكن يعني نوك ايه بخشانين ها ام به هلبستك آخرين نزيكي دليته قوت شمار بخوين وكي جان نافي هلبستا أفيني ملسر لو كي خوي شهيد شادي دان بيسان نافي تيتنا بس نافي هلبستا أفيني برخي من جيانا تهavoka ككرتبو ده هلبستا كأفيني ده دستانات بنافو دنكبو ده آزارا بن دستيه ده كنيتا دي دل ده استرانك نيفچماية آوازك دي كلاما من ده جوچاوان سولاف برداية گرنجينا تا ده خوني خوده دي بينم وچاوين تا دروجين بكسر دونداينا كور دنالم شفا ببربانگم بإيشو جانم بحالم تني بدوستو هوالم بس شكستي ما جان بيتا كيف خوشينينا بينوز زهامان وكباوري وفينا تنينا بيوان جبيري كرني دريسم شفو روج بيوستان لوري كان دبيجم لبي كيسم دارك تني بيبوستان در دور تم پاییزه باب پلان دلیزه هر دم گریه من زیزه قربانا خورته بریزم خورته لهنگ چو آسیمانان دفوریا وکا ولکانان تابو یک جپاکروانان بو وی ایشه پیدا نابن درمان از هر بیجم آخ قربان آخ حیران ایرو رولا جنا کرد دویجه کردید تایبت لوجاوای کردستانی تچاوت بین حتی چه استیدگار خو اثبات بکه هبونا خو رولکی بلیزن جبو پیشخستنا ویجه کردی راستيت للحمة ولات دنياي هجمارا نفيسكاري جن كيمة تلكوبنر يعني الأوروبا الأمريكا بالكوب الجيهاني هجمارا نفيسكاري جن كيمش برجن بمالا خوف جريداي بزاروكاف جريداي همجي يعني تأثيرا مير السرهية نكار ولقا وك ميران بن بيستي تلكوبنر هجمارا جن كردشي كيمة يعني هاني كوني جني كرد اللي وك يعني مش دسبيك مين وك مستورة وك روشن بدر خان يعني هاني جن بخرطبون اللي هجمارا واكيم أنا جي بشتي يعني بدمانو جن بشتي شورش يعني هالبستوان در كتني نبيسكار در كتني جبر يعني در فت جوار تشيبوك بنفيسن بيتر يعني عند بينن پیشنگه پرتوکاوت بن مهرجان چید بن پیشبرکه هلبستا ای چیروکا چید بن در فت جنویسا جنیر وکریه ام بینن جنان خودان پیش و بر خودانا خوشی و الهمبر هر تشتی خواتي خود کرن تو وقت جنك كرد لديجي وان عادات و تقاليدي كافن باندورا دين اول تچاوا خو دا پیش
تجفاك كده بو مثلا عادات وتقاليد يعني تنديك لسر جنيه هبو تا چه آلیکاری دید تا چه زحمتی کشاند راستی جن همه زحمتیا دکشین ده هر تشتیده نمازه دواری نویساندنه ده یعنی تم جن گریدایی دواری مده کرداجی جن هم دجمن لهم برش بر نویسا خوان نزانی یعنی نویسا ویتلنه زمانی خوان نزانه زانه بباخف جي نزانه بنویسه يعني فا صالي داويد بشتي شورشه درفتا خوندنا بكردي فبو اجبر ولو يعني ام دبينين هجمارا نویسکاری جن زيده بي تشتك تنفسان دي بخطا دستي خواه ملامحي وي كاري چنه راستي مچيروكين منويساندنه يعني مدقاندنه جي سر لابتوبي مكرنا ووردشي اسهين سر دخبتم دمي بيش دوي دركه ببرتوكا تشيروكان ان شاء الله واقعين يعني راستي تشيروكان جو واقعي من جه افهم هينا تيدن ايشا شورشي سر بنابريه سر فقيرين سر شهيدان سر دايكان سر جنين يعني مجاري جور بجور نهام هلبس انتاجي گهدار کرد دسپیکی جیش خو هلبس خوندن باور دکم پشتگیری یک باش هبو جهف جینیتا شبو گو کارو خباته تی هلبستی راستی گل کی ده پشتگیری آمدک و آلی کاری آمدک شبو نویسی تشتگی بو اینا نفسان راستین پرتو کم گش بویس از نویسم سری ناشی پرتوکا خطا دستیتا یعنی ته کنگی هویت هنو گوت بلا بکن راستي الجور درفتين يعني حاضر يا سر كاردكم حتى بدأ نهاوك جنك إيرو لروج آفا قال كسنة أو إمكاني وان مادي أو تنانقو تشتي خواه شاب بكن نفسكار بقشتي وبتايبت جن حوجة داري چيه قو كاربه نفسكي بنفسينه پرتوكا شاب بكن لازمية وي بيوستيه نفسكار چنه إيرو يعني نویسکار آلیکاری جوار لازمه نویسکاری می کرد يعني بقشتي يعني گیکیتی گرک شوار چاپ کن يعني یا دسته یا چانده به دیوانا ویجه به يعني گره آلیکاری بوار هبش بو چاپ کرنا پرتوکا يعني جی چاپ خانه آلیکاری بوار شبو بلند کرنا آستا خوندنه ام چت کارن بکن گو ام بهلن بهتری خواه جواک بخوین انها جواک باش دور کتی جی خوندنه براستی جی یعنی او جی بویرک نه اما حسانی یعنی سوشیال میدیا و فیسبوک و او تین کار آنین کس نماود گره قلمه و پینوسه و راج کتابه که بخوینه هم چت کارن بکن تشتکی گو دیسا ام نفشین بیل خوندنه و ایمه هی چوم الخوندنه و گرنج نور بخوینن ام چت کارن بکنش بوان نرینن تا درباره ويد راستي مخابن يعني كان دا خوندني الحر دري نلجم كرداتني الحر دري كيم بويه اجبر يعني اف يعني تكنيكي وسوشيال ميديا وانترنتي درفتا خوندني كيم بويه برتوك كيم تين كرين برتوك كيم تين خوندن اجبر دي برتوك دوي دمك تهبي تروني بخويني دي برتوكا فك تزانب بزمان بخويني يعني خاصة ايه كردي دفي يعني نحر كس قارب بكردي جي بخوينه برتوكي كردي درفتا خوندنا واكيم ترش برتوكين عربيش جبر نحر كزانه يعني انا خوندكاري ماتشي بشتي شورشي دس بيكرن خوندكار قارن بخوينن بكردي كان دبستانا دجي حسكرنا برتوكان خوندنا برتوكان تشيروكان پرتوک زاروکان يعني كارن بخوينن لإيج بكردي يعني پروردن ديتي بوي تشاوا پرتوك كردي بله راست جبو ورگري ام مثلا ام پرتوكن زماني بياني ورگري زماني كرديت كن پرجانان اجبر چه ام زماني كردي ورگري زمانن دناك يعني ود تشكي پر بيروز بق پرتوك كردي يعني تين ورقراندن أنا حتى إجبو زمان عندن ويقال كي باش ببرتوك بين ورقراندن يعني مروش چاندا
زمانên dir Sûdê digire merov fêdê û Sûdê digîne civaka xwe welatê xwe. Berê rast e. Niha di hemin mijaran din tim mijarekî balkêşeyê got meroj bo zarokan binivîsîne. Gelo te di bala te de rojekê projek ji bo zarokan tu binivîsîne heyê tiştekî? Rastî pirtûka min jî Sirûd heye, Sirûdê zarokan hene. Hin jî hebûn yani ji min xwestin hinkan got hilîn jê pirtûka te ji bo mezinayî çima te ê zaroka xistê rastî spoşman bûn ku min jê derxistin dawî. Ser mamoste bûn, ser welat bûn yanî peyvên hesan ji bo ku zarok karibe jê fêm bike û jê karibe bixwîne. Belê. Nameya gotidxwazê di guhê her kesî de bihêle. Nameya got ji bo nifşên bê dibite diyarkirin. Wek tecrîba Şama Mihemed destpêka nivsandinê heta roja îro. Tecrîba xwe tişawa dikarî şîrove bike ji wî nifşên bên re. Hem wek name tu bigihîne û hem jî şîretek ji tecrîbeya xwe te girtibû tu bide. Rastî merov zimanê xwe bixwîne û binivîse derfetek gelkî baş e. Kurdê me giş jê mehrûm mabûn. Yani ev qab hezarê salat gidijmin ser serdestî wa bûn. Nediştin bi zimanê xwe bixwînin, nediştin zimanê xwe perwerde bin. Em bînin hemû wê cevanê me pirtûkê xwe vedişartin, pirtûkê xwe hiltanîn. Diçûn ol dixwendin yani Sûd ji olê digirtin, zimanê dir digirtin. Em dibînin yani wek Ehmedê Xanê bi Tirkî zanîbû, Farsî zanîbû, bi Erebî zanîbû. Lê me mûzîn bi Kurdî nivîsand. Yani hey jî Feqeyê Teyra, Melayê Cizîrî em bînin giş nivîsê wa bi Kurda hebûn, bi zimanê Kurdî hebû. Em dibînin bes gişa vedişartin yani. Destpêkê perwerde a olî bi zimanê Erebî bû. Piştre jî dijmin nedihişt qedexe bû zimanê Kurdî û perwerdeya bi zimanê Kurdî, fêrbûna bi zimanê Kurdî. Ev êşa hanê û ev kêmaniya hanê yani Kurda kişand û ana em bihêvîn jî ca li ser bê sekinandin û zimanê me pêş kevû perwerde pê dan civaka me giş mezin û biçûk fêr bibin bi zimanê xwe bixwînin û binivîsin. Belê rast e. Tu îro xwe li Kurd dibîne piştî çend nivsandinan de a destpêkê di navbera wê û nivsandinê te dawî de çi cudahî çêbû, çi pêşketin yan paşketin. Te bêtir ji çi hez kir di wan nivsandinê xwe de? Rastî çi nivîskarê hey pirtûka ewil yani tecrîba ezmûnika destpêkê ye. Meroj şaşîtiyê tê de, kêmaniyê tê de meroj jê Sûdê digire. Her bi her nivîskar hewil didin pirtûkê xwe yê di duwa sisiya baştir binivîsin û li ser bisekinin û di astek baş de derkeve. û em jî inşallah em ser bisekinin û her bi her pirtûkê me baştir jî çêbin. İnşallah. Niha em bêjin em ê bi helbestekê xwendina helbestekê ji pirtûka te bi dawî bikin. Tê çi helbestê hilbijêr? Navnîşana helbestê dîlbera min êzîdiya xortkî misilman ji keçikek êzîdî hez kiriye. Me jî ser devê wî nivîsandiye. Musilmanim, bavê min Sofiye, nimêşkerim, dilpakim, di şem û pênşem ji heftiyê rojiye. Dîlbera min çavbelek e, dêmdur e, lêvşerbet e, kîl jî subhaniye. Bejin reyhan e, qumriya baxê dil, nazika vî canî sed carî hawar. Hezkera min xezalek şengalî, gurciya min êzîdî ye. Ez qurbanê laleşim, heyranê dilê geşim. Ez şeyxê Senanî me, ew jî keça Ermenî ye. Qiblegeha min e, qiblegeha min e, xweda bike qismet. Şeyda me, evî navê dil sotiye. Payîzim, payîzim bêbuharim, dilkovanim, darûmarim. Eşqa me nemumkin e, musilmanim, ew jî êzîdî ye. Ol û çînan evîndar ji hev dûr xistin. Nizanin perperîkê ji agir hez kiriye, perperîkê ji agir hez kiriye. Gelekî spas hestê te sağ olun. Berî got em dawî bikin te behsa ol dike.
جبو چه او رنگ جه نفساندنی تهل بجارتی تل سر نفساندی جبو چه اف چیروک راسيا بينن أول أن بين يعني منطقة مالفيدا هرمامة يعني مسلمان تيدنا يزيدي تيدنا عرب تيدنا سوريان تيدابون يهودي جبالي تيدابون ودمت خورتو قيس شاف حزكن يعني برسجريك يقولوش دسبيك يدهابون يعني قال لك أشاف حزذكر لأولو تشينان ندهشتن قاف حسكر بجين هبدو تا تخواست وی مجاری درخینه نها وک خواستک جمدیا یا جواکی چه تی خواستن بباره نوسکار را به یعنی عالی نوسکار بکه ده عالیه بلاف کرنه ده یعنی وقت بیجن تسليط الضوء يعني سن مجارن جو نوسكار دين الزمان يعني ميديا جواكي باشك بلافبونا نافي نويسكار درفت الدوا نافدار دبن نويسي خوا باش سرد سكنن خردكن برسجريكن جواكي ده يعني نويسكار غير برسجريك جواكا خو درخي ولاتي خو درخينه ايش جواكا ويدكشينه درخينه ده چه جواكي ده بالكيجا ولاتي بند بينن ويجا عادات مرو تقاليد مرو ايش جواكي برسجريكن جواكي چه که ماسی جواکا مرود هبد و جا مرود هبد نویسکار در دخینن پیش ده نویسی خوده و چاوا به وقتی در فتک هبه آلی نویسکار اب که پرتوک خود چاپ کن يعني اف تشتي حري باش قلت آلي كاريان نویسکار بك پرتوك يعني در كيفن رونا هي بين چاپ کرن يعني درفت هنا أنا جبر يكيتي روشن بيران آلي كاريان نویسکارات کن دستيا چاندي آليوات که دیوانا وجه آليوات که بوا پیشنگه ها به پیش برکا به مهرجانا يعني يعني تشتن بویهاوی در دکوین پیش پرتوکی وان و نویسی وانا گوتنا تی داوی که چه تخوازی بیجی اجی گهداران جوهداران ره اندویجن هر کس خودی لزمان خود درکوه لچاندا خود درکوه لویجه خود درکوه لزمان خودی درکت و انس يعني ابن توا مرو پیش بکو ولاتی مروجی يعني دركبه جبن دستيه كيمانيا ولاتی مروجي سر بخوبه وقلكي جيانك خوش وحركس بجي بله موسا گلک سپاس جبو کو تدرفت دامه ببین میوانی تا ایرو سپاس جبو بشدار بونا تا بتایبت جنک کرد گو جیا شورشید نوسین مجاره کی پر بالکشه کم نوسکار گهددن و مجاره امی خاطر تماشاوانان بخوازن و تو تماشاوان و هلبسته تبداوی بک بله تماشاوانین هجا هم نهادک هجن داویا خلق آخویا ایرو هون و ماموسته شاما و هلبسته داوی هلبسته عمجی بناوی بازی سیدوی تابورا لاوکی منی ایک شهید کت تابورا شهید سیدو دابو راستی چه ناوی چند شهیدان تیدن متخواست بیتر بنشی لید و چاقه یعنی او شهید کتبون ملسر وان نویساندیه بازی سیدو لهنگن تف بناو دنگن پیشنگن شروانان آل هلدان آسیمانان جوالات را بون فلات شهادت بو خلات سیدو سمبولا برخودانی فرماندار سرهلدانی جرورشلات هات بوین لقامش لوکر وجین لدو سیدو شبدارن آزادی خوازن اویندارن پتو میرانی تی ناسین پشتی قومیتان شهید یکمین ایریش سوز دا تلی هلدان بخوینه گلو کلیل که آفدان جودی جوانی بریز هوالان بسنجو بریز عادل و حسن هوال عرب حاتم اسمر اخلاق و ادب براتیا گلان نهکرن آشتی شونا جنگی بجه کرن زنار و زنار شهید دلال
جوش و مورال شیرین شپال. باران اجتنبون هبون دا شروان مزن جان کر فدا. شهید بریک و پیک داود نافدار درست به نرخ هوالک سوزدار. بلند کر آل هوال راج آل ندا دجمن ندرفت نمجال. اورهان بلهنگی لبهشتا رنگین شیان و کارین بوین زنگین. دجمن خستن فق و داوان حمو بوطان رونیا چاوان. کتن دیروک دو قهرمان آرشو زاگروس بفکر و رامان. حتی داوی عگید و رودی برخودان وکه چیای جودی. پینوس پوش دبه البرشادی روگش بکرن زاروکان شاناز و کیف خوش. شهید زندی آرام چلنگ فیرس ویرک بشوخ و شنگ. رف بازان بشفرا نازن آزادی و سرخوبون دخوازن آزادی و سرخوبون